Un documentari su as luengos minorizados que parecerà balleu, intitulat Una lengua in mai, che sta escrit per Michel Felten-Palas e realizzat per Cyril Claus, militants che luttan per aqueros luengos de mi, eleguts che la sostienen, universitaris che las estudian, enseñaires que la transmiten, mainaiges que las aprenden e artistas que las subliman. Come Francis Cabrel chiama se en su vilaige d'Alzahort cantaires bascos, bretons, usitas, creolos, cors e alsaciens enta creare la cançó original de film Un gramo de terra. Oh, a parte di 35-40 anni ce n'è pochi che parlano tutti francesi. Il faut repartir de la vérité. Qui était là avant nous, comment parlait-il, pour se forger notre identité. Voilà ce qu'elle devient. Tieppe prest era dato de sortido che sarà annunciato Pruleu.